Ia le tua ilo na alofa malo na ngalelei, tai mai o le tātou soifua ma le ola. Ia ala I whaiva ma tiute mga luenga wa mataini ni tausanga. Whama aloa tu foi le nganga whaaloalo I whaiva mga luenga ma tiute sa whenga iai. I le mawai mga se atu hata o malama le la foi tausanga tuai watuana iatu. Ai o folo fatu mwhatala fatu tulanga lo ia ilau mai mo mai. E manatu ia se lao le nei foi nei ma se teimi taua. E watu ai se tautalanga ia ma se whataltan noanga. Ia ono le so, o le urua iaso o whaatino ai le urua I fontanga kapeneta. Ia mori nei foi tausanga. Tato polkala me I le awirilinga ma le ato tongo li poti I fontanga le kapeneta I le so. O te manatu o le a whaiel tato polkala me alo ia le sfareili. Peita ia iai na I matau putaua e te tau peo na lo ngona ai le tato watunu. Ia manisi o wha muengo le so. O manatu ai e whaiel polkala me nei ia e meise ai. O le urua iaso le nei o le whatoa a matanga luenga al tato kapeneta. A wā le wāwha whenga iai ma le tapo inga si o tato watunu. Mātou whatalo whatuai le nganga whaaloalo I lau mo mai Samoa, ma alor ngā lulue ia ma alo foilo onsai. Whaiva matiute mga luenga wa tātou taua wā mea. A wāle a matanga o tātou ngā luenga le nei tausanga. Whatalo whatu foile pa ia ma le mamalu maulunga o le tātou autostala le tātou atunu. Malesi whasalalau, televise, newspaper. Ia mautou whaiva alo whirima wā le wāwha whenga iai. I le tātou so tanga wāwala lata autostala. Ia ma le tātou malo ina ia langona. Ia malama le atunu. Taupo molo tule mai. Mua o nei le tā le whā o te tuu ai le atunu. I se whainga malanga whapitoa watu ina atu mo le malo Amerika Samoa. I le walauria whapitoa mo le malo Amerika Samoa le riko vana. La sa tae le atatala lo ina ai se waia o so tainga po se keipo whapitoa. Ua tau nuu le malo Amerika Samoa e whaingo ina o le Levasa Communication Cable. Kuko and Levasa Communication Cable. O le nei waia whasalalau ua iai le taritonunga. E le ngata ina o ngā mo le malo Amerika Samoa. E iai le tu le leia o ngā mo le soso ina mai. Mo le tātou watunu uri wha le leia atili. O le tātou sota inga o mea tau. Waia wha te konolosi. O wā tātou internet connections. Wi-Fi ma mea uma wha pēnā I sota inga lunga social media ma mea uma. E ala upenga ta whailangi. Ma le whiwhinei ta alwha. La mātou malanga I se walauria whapitoa ma le fionga le Minister of Sota Inga. Jonga anga seata tanu wasa ma le rio. Ia ma whaunulunga o mtanga alwenga a tato malo. Lo mātou malanga whatasi foi ia ma le whamoe I le komsino leo leo. E whatala no ai nisi o mta upo lo a fia te le tatou te mini nei. O whala au whasaina. Lo whapenau na maitau ina I foi o se tasiri nei o afianga. I le vao motu e lua. I le ngata le awina atu I nei o nisi foi o whala au whasaina. A whapena foi o na tatou mawaina nisi o meolo awina mai. La foi tu o le vai tu tuila mamanua. Se avanoa le lei foi nei o le amatua wha mautu waif so te inga wha malo. Ina ia tala noa ai inga uma e whaititi ai. Ta upu le nei whawhitauli. Le ngata I lea, ia o le a whatala no ina inisi o mta upu whalau tele. E ala le tato a toa o Samoa. I le tūlanga o le whalau tele ino o mta upu. E ala le taupulenga o le a toa Samoa, le tausanga le nei. I le masino o mati o le whaimai nei Samoa. Lana lua o mta upu o lea ua whaiunga whonoina le kapeneta. Ma whamaonia le whaiunga. Al komiti whapitoa. Sa lato whiriwhiriina taitai whono uma o whono whaavae ale tātou watunu. I le vai aso na te anei ia na tāpena mai aile nei wha moe moe. Sa tu ina mai aile I manawa ngā luenga o latau sanga fau. Sa tu ina mai aile whai unga ale tātou komiti o interview sa whai. Male lātou tāpenanga o I ua I ui ai la lātou
whaiunga e winga i le whiriwhiri na uma o taitei whono taitasi o i tūmalo whono whaawai uma lima sutasi tonu o tātou tino. Mai lo nana whaalala o te manatu o le tūlanga loa ia le nei e whaailoa ai tau lumanga uma o e u whiriwhiria. Ai o te leitola ulawina i lātou o e u whiriwhiria e a vea matai te whono. O le nei whai unga se whai unga i lunga u whaavai. I lunga o ni ai e inga na tu ina tu ai whaasala launga. Ma whainga whaavai whau le tātou mana o le nei pae inga. So se tangata au le a fia a vea matai te whono. E te tauna uia awala e pei o ai e inga o le o whaasala lau waiso se ngā luanga le malo. Ia ma whainga whaavai le tātou malo e ala imtanga luanga whaala popitonga. E sa tu ina tu alfa silano i la to uma fia vea mtai te fono o le ata tau na tusi apalai uma mai. Ia i la to ma le peno e ia tu lintanga lengo tinam tamai tai. A wale fia vea i la to te fono. I le poti watu ina mai e le komiti wha pitoa sa la to whaia le ilo ilonga ma whaia ia il whai uma. E ia i nisio i la to na apalai mai o fionga i whai pule. E iai nisi li fai pule e le apalai. E iai nisi li fai pule na apalai mai a na whaaria le lato te tee i le poloketi. E iai fai nisi fai pule na apalai mai a lango i le whaamoe moe o le poloketi i 2 miliona. Ia maua whai winain whaamoni al kapeneta. E toa whaa fai pule o i tūmalo e toa whaa. E lei au maia ni a lato tusi apalai. E ala i le whaatinoina o le interview mo le whiwhiringa o taitei whono i tūmalo mo moa o le tūmalo le pā e le i apalai le la lua o le tūmalo whaleata to e le i apalai le lato whaipule lona wha o le tūmalo whalealupo e le i apalai fo le lato whaipule ia lona wha lo toru lona wha o le tūmalo o whasale leanga ni mele lua e le apalai fo i lato whaipule. Ma o tūmalo la nei o le na whiriwhiri ai komiti o i lato na apalai o le u whatau nuu i ai le whiriwhiringa mo le vea o e na awai i le whasale launga application e whiriwhiri ai lato o la utola uang natu o lato suafa i le teimi tola ula wai tūmalo ia. O isi tūmalo e lima, i lalo le vaena whaufai le chapipi. O i tūmalo ia sa lato langolangoina le poloketi ma le ato toa. E le ia iso lato wanganga te tee i le poloketi, ai sa mai le lato langolango, e fia vea i lato ma te fono o ia poloketi uma. Ma o lea ua whaia i ai le whai unga al kapeneta, e tō fia fo i lato. E vea ma te fono o i tūmalo nei. E iai le tūmalo o vai maunga wha. E iai le tūmalo o vai maunga wha, le mali tūmalo vai maunga tolu. E iai le tūmalo le tūmalo vai maunga tulau lava. Le tūmalo vai maunga wha, le tūmalo vai maunga tolu, le tūmalo whaasale le anga ni mele tolu, o le tūmalo o ale pata i tūpai lalo, o le tūmalo o le vaa o fonti, o le tūmalo o vai singano lua, ma le tūmalo si umu, ia ma le tūmalo whaasale le anga numero tolu. O tūmalo nei, ua whiriwhiria o lato sui awai, ina ia vea matai tei whono o lato i tūmalo. Peitai o le anava le vaenga whauwhai al whatuatua i le tua sa mo utasi. O le ploketi le nei e te tau o na matua i malu pui pui o le lei.
e afu ai le filifilia o i lātou i te tau na au tau aveina le ploketi. Ma o i tū malola nei o leo filifilia ai le taito o lua o i tū malo e afi ai tū malo o leo o tōla u lauina atu. O isi tū malo e lima, o isi vaenga whau whai, na lātou maita wina lo lātou kapalai i le avanoa, a e lātou te tee i le ploketi. O le fo ilana whai e le whai unga le vaenga whau whai, ma le vaenga na filifilia i a le komiti whapitoa interviews e le awai i lātou le filifilinga o te whono o komiti o whono whawai. Mai wo manatu e lau tōla ulawina atu i lātou o leo filifilia alo ia e le tātou komiti o filifilinga o interviews na whai mo te whono. Ia e maise le whai unga o leo whamani el kapeneta. Mua, o vai maunga mua o lona te whono o le fionga ia paunga tala le lei paunga. Vai maunga lona lua o tamale tā, Tai Mang Jensen, ma le tai, lena tai Victor Tamapua. Vai maunga lona tolu o tai whono o le sunga ia nonu la ulu Williams Mawia, ma le sunga ma le fionga ia tai o li iseu fiti ai masu. Vai maunga wha o tonu ufua mori misi ma tuala welei Cram Lima. Faleata numera tasi, o manu le leua pale tasala torbai. Faleta numele lua o le fionga ia le tinu Wayne Fong so yalo ma muau faalele Mary Tau. Faleta numele tolu o poloa o paloa Louis James Towers. Faleta numele fa o Ale Bena Ali. Sananga numele tasi o Samaina Kibisome Taula Papa. Sananga numele lua o le tofaya fata Ryan Schuster. Sananga numele tolu o Sala Paulo Tualapoto. Sananga numele fa o Tangalua Tele Pasi Poloa. Ana lofi numele tasi o le tofaya fesolai a Puru Tuingamala. Ana lofi numele lua o le fionga ia ai ono a Leki Ekeroma. Ana lofi numele tolu le fionga ia Ngaseata Valelio Tanuvasa. Ana numele fa fionga ia Afamsanga Leone Masame. Fare la time sa matau to faya tele ai Christian Ausangi. E fangam farse la o le fionga ia Masina Lupe Makesi Masina Lupe. Sa fata mua o le fionga ia Napu Sevete i Fuimono. Sa fata lua o le fionga ia Tuia Fuotongi ma le fionga ia Tupai Saimasi John. Si umu o le fionga ia tuu ana si leota ma le fionga ia Whalongo Aswao Kaperi. Fale alili o le fionga ia Tuelupe Onisemo. Fale alili lua o le fionga ia Maiava Fuimono Asafo. Lotofanga o le fionga ia Fiemena o Mimtaafa o le fionga ia Fiola Yosua. I tu malo le pa o Tupua, John Tupua. Ali pata e tupai lalo o le vaotongo Rodney Chang. Ma le fionga ia Whalo Mawaenga Titi Mai Tafua. Ali pata e tupai lunga o le fionga ia Tafua Edmund Taufua. Vao Fonti, Fui Mono, Tui Vaitolo, ma le fionga ia Mau Usiosi Puipue Mai. Ano ama anu me le tasi, le fionga ia Moe Whaawo, Tiule Stafunai. Ano ama anu me le lua, le fionga ia Mata Nora Leota. Whaasale le anganu me le tasi, le tinganga Matafi Lawina. Whaasale le anganu me le lua, le fionga ia Mangele Se Kati Fioi. Whaasale le anganu me le tolu, le fionga ia Pali I Te Eo Maspau Manamula Urusami Leota. Whaasale le anga wha, fionga ia Tea To Alapeato. Whaasale le anganu me le lima, le fionga ia Vui I Inga Sione. Nganga I Maunga Tasi, Honorable Vaeao, Sale Eula. Vaeao Sau Malof Alofipo. Nganga I Maunga no me le lua, le fionga ia Sewa Muri Fasitoma. Nganga I Whamonga no me le tasi, to Whaia La Vea, Solomona Paulo. Nganga I Whamonga no me le lua, Whaisala, Lilo Tu Ioane. Nganga I Whamonga no me le toru, Lauria Le Maria Toa Le Watea. Waisingano no me le tasi, le fionga ia Amitua I Tau Tofi Roma. Waisingano no me le lua, Motu Pua, Seve Henry.
a feleti pali matangaloa, fale alupo tu maseve, poto se montafa, ala tau e sifo tau tu ave la faitele valoanga, sa le ngatasi tu la fono David Hunter, sa le ngalua le lua sangato Karene, palau di tasi muripola ana Rosa Ale Murioo, palau di lua fiu Bonifacio Vasa, palau di tolu ayolupo tea misa Tony ayolupo, ia masatu paitea, asiata sa le vao le aoa. Ia, o manatu o le taunuunga le nā o le tātou whirwhiringa, a le tātou komiti ma ua whamaunia fo i ele tātou kāpeneta o le taotonga le nā o le tātou whainga whirwhiringa e ala i whirwhiringa mō teitei whono. Pean whasisi lātu e to a se fulu ma le tasi tu malo o loo iai le tūlanga o teitei whono so whatasi. A le whasfuru isi tu malo uma e nā o le taito o tasi teitei whono. O lo fea ngai ma ia i tu malo. O le nganga mawalunga ma le wha moe moe, ina ia ta oto le lei le whainga wha vae e na mafuai, o na ta pena le whiriwhiringa le nei. Ia i lātou e apalai mai, ma lātou e talia talsanga, mai lātou e le i te ena, le wha moe moe, o le apalai mai i awa noa wha teitei whono. Ia, o manatuai o na imata upu ia sa moa i lau wha whonga mai, ina ia ta oto e le angatonu le whiriwhiringa o teitei whono le vai aso nei. O lo whanga solo ai interviews umalava i whono wha vai taitasi. Whiriwhiri ai lau whainga luenga e tō lima. Whātulanga ai e teitei whono ia o tō lau inatu sui au ai o komiti o whono wha vai. Whātulanga ai loa o le au suia le whono atoa. A komiti uma, au whainga luenga uma, ma teitei whono uma o whono wha vai. O le au suia i le asorusu wiva tōrus fulu tōru tasi. E lua whono e whai i nei tūmua, tasi le whono e whai sala whai. A moe moe o tātou malo o i, e fofola umai a inga whainga wha vai, whau ma mea uma o leo o lima teitei nai, le wha ngai o ina uma. O le polkalame, o le polkalame mo atina ina o nuu mai tu malo, e ala le tātou poloketi miliona. Ia, na manatu lea o na o le tāu o le tātou mtau puri nei, au whanga solo tau rumanga o ngā luenga, mta ngā luenga, ua tau ai o na whailo. Mō le siri fia le atinu, leanga o le lava e tele ia le tuwha siri maipo o wheme ua ngā i eita o rumanga o le whiriwhiringa o tātou teitei whono. Ia aila whatu le tātou au tustala, ia ni mta upu e fia la ngā, a o le tātou porkalame whalau tere ina e ala i whai unga al kāpeneta i le so, whatoa whatau nuina les whareile a sau nei. Ia, ma le nganga whaaloalo. Alo whaftai, alo sau noa i lau whionga le taitai o le tunu. Ia, whamanui atu fo i tau sang fau mai le nei tu o le vai. Ai o la ofesili mua whamole mole lau o whionga. O le mata upu le taitai whono. Ia, le ua manino au o whala e le whaamalamanga fo i. E lau o whionga i le palemia o nisi o vaenga. Ia, o la ofesili. Pe anga tonu lava i sui o le vaenga whaupwhai e le HRPP, le whapea e le i apalai. O na o lo te i le poloketi. O lo te mauti noa na manino lava i lau sau noa ngai le i anga i fo i whainga malo lo ngal kirisimasi. Ia e pei fo i na manino fo i le whailoa i ngā mali taitai o le tua ngai. O lo whapea mai e le o le te a i latou e le o te o na o le poloketi. E pei o lo te o na o le process. O le process le e a fuai o na te ai le o te i le poloketi o 2 miliona tala le fisili la famon mole la o fionga po o fea tonu le sao po o le tusi na mai tauli mai na la o fionga o lo o au mai ai o lo te i le poloketi po o te i le process. Ia, whaftai mo le fisili. O le ripoti le na mai la tona whaiele interview. O le tusia a fiel te il bloketi te i whainga whaavai e whau le na whai atu. Ma o le alana o le whai unga ia i la tau ia to o lima.
na te te le bloketi to te te le whainga wha violent wha tulanga atu le malo. Wha mamla mangal na no maina mafuai o na whaiwha i ungal komiti le mena na. Mai sa ti tiro fo el ka peneta le whailan wha i unga munumuri na mai tau winai o le mena nan tupu. Le si la vaenga o whaftaila o fionga, o le si vaenga o la ofisili wha mole. Ia, mole tu malo le o whasale le anga numera lua. Le oto e tō fia ia le fionga ia mangele se kati fia ui ia vea fo i matai tai fono. A leo te mana tua la o fionga o lea sa iai ia le mta upu fo i lea ta upu tau whainga palota ale i tō malo. Ia lea fo ina wha maoni ai le wha o ngā sese. E lea fionga ia mangele o tupe polo keti o le miliona ta la. A leo mai tau atu o leo wa toi tō fia fo i. Ia e fo ini se report o lo whapea mai. Mai te tono o lo whaatea ia le fionga ia mangele male a fio anga o iwa. O le fesili lala o fionga wa lia e mai. Pe whaafef pole a le whainga o le a le process wa toi tō fia ia le fionga ia mangele a vea matai tai fono. Ia o le ana saisaitia i le o le ana saisaitia i mta upo whainga palota. Ia leo le fo ia nginga o lo o whaatea male a fio anga o iwa. Whamon mole lau fionga pen whai ona whamanini. Whaftai mo le fisili, tato o le sili mua. Le fionga ia mangele i whamsinonga. E le o whamaunia i ngā le whapea u whao ngā sel tupe. O le taimina whao ngā le tupe. Al whamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whamani nonga whapea u whao ngā sel tupe. O lo manino le su enga na whai. O le tupe ana whao ngā mo le atina ena o le tu malo. A le whai unga le na whai le whamsinonga. O le taimina wha atino ai le distributing o le fund lava ia. E rea mai ala le tūlanga le mena le palota e toso mai e wha maania le misuse of funds. Mena tauan wha mamalama. O le tūlanga le melea e le iai la se wha maoninga wha pēa ua tau fi ai le apalai o mangele. O no wha maongia wana wha nai wale tua inga na lena sau. A pēa walu mangele wha o ngal tupe wha iau na whale mana mea. E le o iai se wha maonia ngon nai mena tupu. O le tupe na wha o ngā na toelu umalawa e wha o ngai wha i le whale o le tu malo. O le tupe na avatu e whaito tongi. A o nofo mangele ma ave wha i le whale o le tu malo. O na ele i uma le whale o le tu malo. E la se mea tutongi e tangata whainga alwenga le se mea o whaia. E tau na ave le tupe wha i le whale o le malo. Whale o le tu malo i oma. O le whiwhilinga le na sau nei i le whainga interview mo le te whono. E na mangele an apalai. Ma ele i apalai le sui o le tu malo. Ma le tutuunga le whapea e le te tauna piki mangele ona o le te a le tu malo. O le fina ngalo i o le tu malo. O lele i o mai se wha mauni ngalo i e le malo. Po tūlanga le tupu. Po se wha i unga fo i wa opo i e le tu malo. Pe nao se wha ingo i lato. O lo te te e ia mangele taru mai lava le whainga palota. Ma e te taula matua manino le le. E le tau fia i le wha i unga le malo. I le whiriwhiringa, i le ala amiotonu, a whiriwhiri ele tai te i whono mo le tu malo. Na whiriwhiri mangele, ona na o ia na apalai, ma o ia le tangata o lena kuarifai, ona o ia na huia au wala o whainga whamai, apalai mo le tai te i whono. A whiriwhiringa ia le tu malo, i le mele tupu mai le mea mtau whalo toi whale. Ia o teletono le mena le wā mangele malo nei tu malo. Ia e fofo la mea na tō. A le whai unga lewa a vatu e le malo. I le tangata e tūla i tau avel ploketi mo le sirima tau sanga. O mangere lewa ave whiriwhiri ma whaimtei te whon. Kasi ala o siri whamon mo le mta upo leo tai tai whon. Hei o leo te manatua na saunoa lau fiong. E to awhani si o tō wele iai ia ni apalai, ni sin na apalai pe sa o whamon mo le au fia i malo i tu malo. Po ai la le sto tolu whamon mole lau fionga. O te rei roa nis. Na ua malo tu malo ele i eise si na maa palai whatasi. O te rei maua la po ai nisi o tu malo na ele i whaini interviews. Sai mlawa no.
Ona o lea tuali tatou taimi ai tolu o fesili mo lawa fionga. O la fesili mua. Lawa fionga le ase tūlanga ua iaile la kapisa mo. Ma le tupe le asa au mai Australia. Po le a whaia sa tatou uni la kapifo. Lona lua o fesili le ase whaatau tonga o iaile forensic audit. Ma le fesili muli lawa fionga. Le ase whaiunga le kapeneta i le so upo al malo le ua wha malolo. Ia mal whaalo lava whaftai. O le tātou lakapi, ia o le lava e whaasolo ia whiutana inga i le wā o le tātou malo ma le malo Australia. E peo na sirfia, ia o le tupe lena tu ina mai Australia. Ua ui mai le malo. O le fesiri la le malo sa mo le malo Australia. O fea e vase eile leina whainga whaavai o le afianga o le malo i le whaasoso ino le tupe lea. E tai o lo mai tau le tātou malo, e leo ta oto i le angatonu tātou iun la kapi Samoa, o le whai te tenga le nā. Ma o mana abatu lau avea i le iuni la kapi Samoa, a whai o le pūlenga le wha le tonu, sui le pūlenga o le la kapi, e le mawhai o na tango fia le malo, o tala no ino le tupe le wha vau malo mai Australia, ma le malo Samoa, a e vai atu e leo ta oto i le angatonu mea nga i le tupe lea. E laua mai ai o na whai alwheutana inga ma le uni la kapi sui o nisi o le uni la kapi Samoa e anga e fo i alwha fi tauli. A le malo i o lo tapena e mail tupele wha o ngā mo le uni la kapi Samoa. A e tatau o na fo i alwha fi tauli le tupu. O le wha le tonu le pūlenga le uni la kapi. O laua lafo i ala tau. Me ona o whai atu o umana o mai ma tele taranoanga mwhinaunga o mai fo i le presidente o le uni matala noa. O mana whai lau tali ana mula uru sami. It's not about the board or them. It's about Samoa mana na laka pi whai i le lek. O le vai ele malo, e le ma whai o na wha mamuru le tupe le le uni a Samoa pe a vai atu le wha le tonu. E ta tau na fo ia le iai o la le tari o le mea. La le tari o results. O feo iai le tato sulima le temini. Tato tufia. Fele tau te tūwhia le tātou sevens, o tātou tūwhia. O le maua lalo le nao le mele o tātou o i le teimine nei. A wana wha peo ma le teimine nei o le lei tātou results ma le lei mea uma. O la le mea la afsiringi e o la sa le lei. A le mea na le teimine nei umana tuai e ta tau o na whaile fufuanga sui le pūlenga a le uni la kapia Samoa. O na au ngō fia lo le malo e lango sa iri ngā tupe uma. Ma watu nisi tupe fau wha le el tātou la kapi. O le sifsili ia o sa o tu inatu fo il whamtalanga winga i le so upo le tātou malo wa le si whasalalau. Le so sa whatarano ina ka peneta le whai unga le ngā whono. Na tu ina mai e le komiti whapitoa sa lato wilo i loa le so suenga sa whatino. Pita i o le taimi lava e tasi, sa tu ina mai eile tusi wha maa vai, a le fionga i ana nai tu le tufunga. Le foi sa avem so upo le tato malo. Ia, mai o leto e fsiringi ai loa al ka peneta, le wha i unga na wha tino e pisasi. Ia ua olo le tūlanga ua talia loa i el wha maa vai nga a le sa avem so upo le malo. Vei foi ne avanoa se taimi, langa o le turia i mo tutuila. E an whawhelo i fwoi le mamori le nganga whawhtai tūlanga lo i el tau tua fwoi le tamari i o le tunu. A le lava u wha mawai mai ono mena tupu e ala le tau pun tūla i mai mo le. Whetusa inga ma le whetuna inga sa iei le whawhita au lin tupu le seo whamtalangan tu ina mai mo le tātou sira fia le tātou atunu. A wale seo fsili? O le tātou forensic audit, ia o le ua maea o na Toe lau di liu le tātou pure nei. Pen sirfia e whaisi lave o le tātou forensics audit nei. Taunu mai le whai ngā mālo i tonu. O lo tātia le mata upu e i whai se whai unga au tū. E re mawhai o na mātou muri tā i whai unga na whai eisi whai ngā mālo pe a mātou mautinoa. O lo iai le tūlanga tau penava ili le tūlanga tāle whea ngai mani mea o lo ta oto ele tel tununga. O le sa tiro li poti a toa le masina o tiro el komiti al kabineta.
E matoe fo'i mai ele li poti tonu, e te le le wha le tonu li poti na mai momoa. Olo iai le tūlanga le mautonu, o le mawhaina iai se ato o tō li poti na tuina mai le forensics audit, ona o le tele o mena nga Iesusu nga ele maua, wha maumaunga o li city ma source document. Mai o le uputa utino ma le manatu wha alia na wha o mai il committee al cabinet. E te le afianga o me wha sori tu la fono o lo afia li poti le nei i le wha unga mudi. O lea ua manatu el kapeneta ina ua umana whai le ilo ilonga o mata upu lo o watangi ai mea wha le tonu. O la atu ina atu sa o loa le mata upu nei lima o leo ma lima o le loa sili e wha ua waisu suenga. Ini ai inga ma whai loa ni whai unga po a lava me la o iei. Ini mo lianga mo e a fia. Nā tangia ni mea wha sori tu la fono. Na whai le tato forensic audit. Ma o le whai unga muli na lewa o le teimin nei. O lau wha se e aturo le loia sili. Ma leo. E wha tino la tau fo i wha tulangana. O ni sori ngā tu la fono. Ua wha tino ina. Malo whaftai. Soi fumanria lo fionga i le taitai o le malo. Ai se ito e tulilo atu o tato iei ina i le vai a aile na o tupe ia po o le mata upule na awatu nei le tamaita ile a petai o te fia tulilo atu pe ua iei se pe ua tala noa ina fo el kapeneta le tupe fo lea na whaanganga le na au mai tu e whaonga le SOE le state of emergency lua se lau 5 miliona lea na fesilingia leo mai ia le whainga malo na altasi totongi o whainga ruenga malo na lava ili tupe na totoe pe na toe tangai iai i se saidi linga po o ame na whaonga ili tupe le na whaonga ele whainga malo le tu maulea na iai ma whaasolo mai wale sa fesilingia fo ele fionga i le taita ele malo le tu mau ia le tupe lea na whaonga eli taimi na o tau nuu mai ei tonu lona whaonga ina. Half time of sili wa umana sound all minister tupe ole anga yesu su en ale la tom tanga luenga il tato tupe le ile temer state of emergency na wa malolo le fa malolo palmeni ma o lo tati le fionga le minister tupe e la tia mai li poti ton le tanga luenga tupe no tuli atu ona o lei il tato i le vai liulea ai o la o toe taliu mai lola il tato mta upulea na pe ona e fonga ina mai i taitai fono. Lena e sao noa e 5 avanoa lea o le awhai a sa 3 avanoa na iai i totonu o le committee wha ai tu malo o le manager ia o le whailau tusi pe ama le teu tupe. Ia pe ta ilea wa 5. Ai o le siva engolo fasili. O le whalongo atu, o ne iei tu malo na e taito lua mai o lato taitai fono. Ai, o le awa ese ai la le tu langa sui taitai fono awa o tu malo sa iei o lato sui taitai fono. Pe o le sui taitai fono e iei lava i tutonu o le vaengo le komiti lea sa sefulu 5 ea lena tuu iai. Ai o le komiti la lea wha tu malo. E fia ia sui o le komiti lea ua settle ai lo le teimile nei lea whai o sui o le komiti. Ai o le ofisili lea toi whamanino atu. E to a 5 ia tangata whai ngā ruenga. O ala wanoa ia. Aftai mantua le tato no fo ingale no meneto o tolu. A leo sil to 5. Wa ia wanoa wha popo e lua SML EO mua. Mantua na le EO ma tangata whepolo keti ma le office assistants. O wanoa e lua ia whatulanga. O le sia wanoa SML EO. O le wanoa le tangata e vaia ma monita ina polo keti. Ma le wanoa lona lua tangata e ngafa ma meta utupe ma ripoti. Ia ona toile ma tuunga mai lalo le tangata le office assistants. E 5 ia vanona e ese le EO, ese le tangata whai poloketi, ese le tangata e vaia tupe, ese ma le tangata lea e vaia ngā luenga whaatino i tonu le monitoring. I te tonu le poloketi, 5 i nā vanoa.
O tātou komiti, o leo vai o i tūmalo i lalo i fo le whape rima i nuu. O ale sifururua le sa iak. A o isi lai tūmalo i o vatu nuu. Le lau wha popo e au tō rusfut. O tiute o sui te fono. E filifili e te fono i e peto e whaise sui te fono pele iak. Ai, o filifilinga i e leo a vatu e le tātou malo, te fono so whatasi tu malo i e sutasi. Pure ala la tope to e whaisa la to sui te fono e se mai ma te fono i e lua. Al whatu langana i ana o te fono i en filfili atu e tātou kāpeneta. Al filfilinga i e te tonu fono wawai. Pure la tope filfilin la to sui te fono. Malona e lua mai ia o lātou tai fono. O i tu malona sa iai o lātou sui tai fono. E whawhewhea la o na tonga whiti pe a o atu nei tai fono o whaipule na iai mua mātou sui tai fono na iai na waima lātou. Tonu o leisi sui le to luai o le sui na taba e mana o tau vai lalo o le fas a pe lango foi i le fas pe tai o le amana o foi e avatula na ia foi sui tai fono e fa pe ila ona fofo se fa fita o le tula i mai i Sa mātou tera noa wiri mena nafi. O ai ingam whenga wha vai ia na wha mautu. E lala mua le sui o le vaenga wha o whai na wha tuina le bloketi. O la whau lawa o maire ia inga wha pe o le whai pule le sui le fast eve iei sui e to a valu al komiti na te firfilia o lesi sui lesi te fono eve lesi vaenga o le komiti na te firfilia o le whamoe la vaia ia iei le malo si anga e umia ai e le whainga malo o le tūlanga o le whafoefoina o le tātou mtaupu e o voi lai tūlanga o le whafoefoina o le mele te sauno mai sui te fono e firfilia la ua o nei me umana whatulanga iei, au le whai unga o le taranonga, e taranonga la ua le me pito i sirina tasi iei le la finangalu. O mavoina ave iei le whautua ngana nafi. Po a iei nga e watu le maloma me uma, o le ufirfiri atu la ua to lua, o le sui o le fast ma le whai pule, o la ia taranonga le me le leimo le natu i tu malo. Ma le me pito i sirina mali lia ma iei whatasi ma le i tu malo, o le mele nai whai. Pe o tūlanga le te sauno mai ai le sui te fono. O mena nai whiriwhiri e la ua. Pe to e whaise la tu sui te fono pele ai. Wa ma watu e malanga la wafionga se taimi nei pe umal tātou fono i Amerika Samoa. Ai ole au mai au Lacey Capel mo sota inga Televavave. Is it a submarine cable? O le wala urial na lena a mail kovana, ua tatala lesi lato submarine cable. E se mai ai mai le lato Hawaii cable, lenta whai mai fo e mai re iao mai ai nei. A mai moe lava ia, e le taun tato misia vanoa pe awha pe o leu wala o mai tutui la tato te o atu e muri mawina le lato submarine cable fau lea. A o whatusa tusa i le vao tato mututui la. E le tai o tātou o sao ma le lelei, ma le tau mofiela i le internet a tutuila. Sa o lava rena. Te tau nuuro lava le tutuila e se le vave o na kiliki o lungo telefoni ma mea. E o wala le lato tau. E tau mofie ma mao le internet i tutuila nei lo tātou. Fufuanga la na leanga ilma fontanga ma le a fionga i le liko vana. Ia polale au wala e wha soa mai ei le manuia lea. Mo tātou. Mai o te teletonu le me pito i sili na tala whea ngai, ma tala whiunga lea o le tātou wo e matai tū. Mai o mai ale teimini nei tu lope ona o whai atu. O lo mai tau ina pēle tū langa o le tātou te o ai lo potu le wha solo tuai tātou taranoanga i le so e alu motu. Ma lo mai tau ina pele mea nā ua lewa na tauna tātou la laa i se si mea malo si atu. Ia le lei, tau ngofie sao al tātou internet. O le mai tau ina e o mai te mile nei.
O la ngolo ala ina fo ia landlines. Ia o le lola po le ale mafuanga peta i toe tuli loa atul malanga le Amerika Samoa. Sa ia ile fautuanga i le tausangan te neil tatou fono mulmuli ave na esau no ai ave le fautuanga i le sui o Samoa i Amerika Samoa au mai se lisio mea o lo mana o mia mo le anga i luma pe o tau nu o mai se lisio mea fia mana o mia na fa lei ma so e longo mai ia fufuanga ai pe o le fauina i le stakisi o fale mo tātou tangata whainga ia ai o le ngalue ina fo i o le whanua o Samoa i Amerika Samoa. O lo fa solo, o umana avel whatonunga i tātou konsula lai Amerika Samoa tā pena o mai tūlanga ia. Ma o lo iai le tūlanga o le developmental plans ma me umana whatatia. O le ato e maua i fo i le sifsota inga i le mtaupu lena mai le stakis. I le fase lau limas furu, fase lau, i le limas e lau a vanoa le uto wa popo mai. Ia, ma le tūlanga tā uan na o le fo i la tā pena iak. A tūlanga i le whare le ia tili o le tātou ofisa i tutuila. O le mele nā le la whai. Yon tō si fia te minena al tasi al mela ena al tātou ofisa mal konsula. Alo iet wha mo lo mana e tau whaina whai maskato konsula o whaftawa inga. Wai e ser tātou konsula Samoa ia mal ofisa. A tauna iei se trade commissioner. Mo Samoa i tutuila ma o lo wha ngā soro fo ta penanga na. E luana ia ofisi mole lava. O le malosa i fua nui atau sanga fō. Ia ua sanga o no le tuai taimi o le tātou fontanga mātou wa le fitala whia ngai. Ai o la ofisili e toi tuli loa tu pe almata upu i fon whawai. O na o lea ua whai loa e whaisto a te leo i lātou ua le toi tai fono mai. Ia ua manino lau saunoanga le amatanga o le tau mawhainga o polo keti o le anau nau le malo ina ia a vea pea e tai le fon whaavae matangata o le vaenga whauwhai al fast. Ia, a le tūlanga la le tuli loa atu. O ani mafua anga tala whea ngai wa waa ai e le komiti o mafua ai ona le toi tu ua le awa noa isi sui whaipule tai fono ai. Pem whai ona whai loe lau a whionga e fia malamalama o i la tau le tūlanga lea. Wa ina isi whaipule o lo o saunga le mua ma le leina whai a la tau li poti. E pe o lea e au watu ai lunga i lo la tau tatanunga e whaate ia ua le toi tai fono atu. Ngata ia e le o toi tai fono o le itūrai o la tau e le apalai. A whai te le apalai. E le whain whiwhiria o e vem tai fono. Tō whāle no lau atua. O le si tō lima e apalai. A tō mai maltusi te e il bloketi. I le mai taula al komiti. O la lea ngai apalai e te o sautu te il bloketi. E le wha maoni le mea. O ina lana mafuai foi. O na le firfilia e vea ma tai fono. O no le mai taula al komiti. E le mawhaina sausia tangata e tau ave le te fono ina o le fono vavai. A te il bloketi. Nana laina whaatino laval mena o lono inga atu wawhenga i toa whale au le apalai. Ma le toa lima na apalai. A toa e wholo mai ai tua ma te il bloketi. O le mafu angana na laino na le whiwhiria. Au la tau lava ia na apalai e au noa ma se te lango o le na avele ava noa. Le si toa lima le no toa lau atua. Ia ai fo i malwha malmalunga le vaenga whawhai. Ono le pui inga lava. A tō sila nei ina ua whailifi ina unga i le whainga pālota. O le maure lena ave, o le poloketi, e tai lava e le vaenga whai. Ono le papolenga la le mea lea, tu lou lava. O lo iai suenga o lo muri mai. Suenga na, e leo mana e tango fia le temini nei poloka ai le whaalunga runga o le polokeki. Ai muri mai suenga na i tu malo o la iai le talitonunga na wha le tonu le wha foifoina e a fia e la manisio whai pure leo le te whiwhiria le temini.
E foi manisi o fai pule o lea ua tofia lava le taimi nei. Ona o lea ua latou mori mauina e lango. A le whaatali e suenga inisi o mea o lea na maitauina. Ia, na whaonga se e tupe. I le vai mamaola, whaasolo i luma ngā luenga. Whiriwhiri i latou fau, whiriwhiri i latou na taria al bloketi, whiriwhiri i latou wa qualify. Whaasolo i luma ngā luenga. Alfa moe lava i le vai li ringa me ua tea. E re tatau o na whaalafia ni me vale tonu na vai ai. Pea whaita te alo lofa al bloketi rinei. Nunuinga e taunu whaamala malama le lei pea na sao uma taunu manga o whaasolonga o tupen whaaru. Ia a le whaamoe lava ia o leo whiriwhiri latou wa qualify. Pi fea, masao, na apalai, le apalai, langolango, le langolango. O leo piti uma latou ia leo whaatula i mortemi nek. Tai lava i lau saunanga. Nawa fionga, o le tūlanga fo i le tuliloa atua i le whaai unga ua whai ai le tau whiriwhiria o Mangele. I le tofi o le lato i tū mālo. Mana tua o le whamasinonga, ia le wai whailo i le aso. O le timing le pe e na sasi ai. O na ua whao ngā i le taimi tonu. Lata i le whainga pālota le wha matu ua to polo keti. Wa lewa o na apalai tangata ai whatoa whao ngā i le taimi lea. Nawa fionga. Isn't that a misuse of funds? Wa lewa wa whapea mai malo e leo ia ise mea o whao ngā i Mangele mō lona lava lelei. Ai o lewa ai al whamasinonga i lau tiro ia isa o whaanongolongo iai. O le timing lea, ua whao ngā i mō lona lava lelei na ia tūla i mai e le whainga pālota. Nā se tiro le tō komiti. A tonu tau te mau ese ai le whaawinga ina o le men tupu. I tula whono whaawai o le distributing o le bloketi miliona. E le aini ai ainga whaapena whai. A o le temi o le pālota o whaasaan tufa. Mena tauna toa ia, whaatontonu. Leo whaatati e whainga whaawai e tauna whairufuanga pe ala talata whainga pālota e le tauna toa tanga fia me tau bloketi. E atangi ai me tonu rane te sauno iai. Ma whaawinga i whapea. O whao ngā te mise, o whao ngā se Mangele morona le lei. Which is to be fair to Mangele. Na whao ngā ave mo le paketi mo le lei o le tumalo. Ai re whapea o aru ia teia. Ne si tu whapea aru lona whaiva i ne pālota. I tangata ona o lona taimi o leo whao ngā te mitono le pālota. O se ai inga o leo tiro i erwhai ngā malo. Transition period. A olo le keimir whainga pāloka o wala laka inga o le whainga pāloka e kaunga ia. Taunta puni uma whono wha mai ere i o le pāloka e kao fiela le melea. O leo na ia whapea o whao ngā e whai pule. Le le teimi neimta te whono le teimi nei tupe mo le lato le le teimi whainga pālota. O se mea na o ina mai ina o tutupu mai le melea. Al whiwhiringa lawa i o Mangele i le tūlanga sao. I le o steimi umuamole na i le lu i lea. Pisa mo fo i ona le whao ngā o tupu le tongi whao ngā i whao ule whale. Le wakilia. Ai mo le whasolonga mo le rumanai. Taun whata atia whainga whaawai pe ona u whamtalatala inatu. Ina ia waini to e tangia po whea sao. Pena whao ngā i awala se. Pena whao ngā i winga se. E pe whao ngā ni whao manianga. Ina ia mawaini mea ni pe o lentato mai tau le pālota. Ia. Ia mana ia. Whai mai se fu. Eyo. Le e a fo. E tu kusiri lava ia. Ia tato o pesa whanga pele ia ia tono le. O tanga kami tape ia se pasene whamon mole. A ole ia e a onga. Ia. O te le i maua mana ia lo fio sawa te whisiri ale maru. Ni te ua. Te ua vetu sautala. Au te lo se teimi se i sau foi mai tutuela no fsiri sao lei ale maru. E na sau lele sfaleile mo se tari le lei pasene na te mana o iele. Tato nupi wha. Lawa fionga. O lea ua le whale tonu lea nā whai nai i le sunga a nanai. Ia leo wha ma vai mai petai.
O ana nei lea na whaali ai lo o whaangau le malie I nisi o le vaenga foi lea whailau tusi pol ofisa tusi o le official palmia pol kapineta foi. Kinga le official palmia vaenga le savali tustala o le savali. Pe ai sea ua le longo atu ai mātou, māsani ai. I whaai unga whai, I le totofi le o tangata whai ngādue ngā whau. Peitai, o le tali mai, e o ia lātou, lātou te leilo, pe a o le ui lunga o whaasalonga televavave I le tofinga o fui mapuao, pef o ne semo. So, o te fia I loa la, o lona winga, o lea lava ia tangata o lea e liki atu ai, ia whaai unga whai ar kapineta, po ai whaai unga ia. A ole ia o mai I le ofisa, o le whailau tusi, office tusi ale malo, e avatu ai whaai unga whaapea po le ale sa onga. Ia atonu o le tausanga whaure nei. O le la whata ati e le whainga whaavai sao a tauntato iei. A tato vai ni le mea lea na fia I le whionga ana nei. Ia, o le la wasa tau mate po o le forum le nei o te tautala tuai. Po le forum e mo mai lo whai unga whasara lau roa. O lea e masalo le tausanga ni whata ati e sao a ial mele te atu ngaduai. A oro le temi la whasi sila ia vanua alo ia o. E tauna latu ni le tato forum le nei. Pena lena tupu mawal whai unga ave sao le mei o whasara lau ni tau. Ia o le e le tato forum le nei whasi sila alo ia I maa mai umai o tau e. Mai umai o tau e whaile mea lea e taun whasi sila. Ia o le la tau whatula ngatu le tato mta upu whapea o fwela le mena o te whasi sila alo ia le sfarele le mta upu le ia whampuao ma le tato pisasi. Manisi o whai unga o lewa umana whatulanga alo ia. O te tonu le tūlanga na ina iauini to eise whenumia I ma le mere na whesasia I aiwa. E se whasalaunga na Amerika peneta, e se whasalaunga o whasalaunga. Taila na e sa no mai le swafa le na whaasalau nei lungo le Facebook. Yo lo no winga la na wha maonia, na le fia I lo tonu pe wha maonia sao. Sa whapeo te whaalia lo I ala svalele, alanga lewa e fsiri mai, e whamaunia. Whamaunia o sui alo ia o leu whaopopo I lalo le komisio le pisasi. Ina wa whetu nai ma avele avanoa, whatulanga inisio avanoa o e sa I te tono le pisasi mo moa. Le fionga ia uralo whainga fonti. Ia o lewa ia inisio mtanga luengo le la whetu nai il tato malo. Ai o sui fau o le tato komisi o le pisasi. Tofi ai le fionga ia whunipua o Nsemo. Ia ma le fionga ia ape nono maro sofara. Sui nao to lua o le tato pisasi o lewa ia I le taimine nei. E whaina inisio to finga na whaile so. Ia ato ai ma le whamoe moe o nisi o whaasara launga o nisi o tato to finga o wanoa. Pe whanau to sirfia ia o le so e umalo ia I le taimi o le tato lo I sili. Ma o lea ua tapenai se tasi e tau avea le tanga luenga mo taimine nei. A o lo whaasolo I tau manga o le interview mo sesi e tau avea le official lo I sili. Whapena fo I le tūlanga o le tato audit. I le tūlanga o le tato o kita sili. Suetu sili a tato malo. Whapena fo I ona tapena lo na taimi umolo. Whanga solo fo I tau manga o le tapena ina le foi avanoa al tato malo. Tonu mai le tato whainga malo I tonu ia ua ta pena le whai unga I le ofisa surwhainga. Peitai ia e rei whaataunuina. O le la ua toe liliu el to wha le kapeneta. E toe whaasalalau le whaasalalau le tato ofisa surwhainga. Le la ta pena fo I le whaasalalau le I le teimine nei. Ia, manisi lava o tō whinga I lano le pule siri langolango I mtanga luenga teitasi. Masa whai e fo inisio whai unga toru pe whanei le so. A se I whaile tato whailo inga le svalele o na whai loa lo ia le mo tō lo ai. E langa le wa sauto visiri e tauno tari atu. Nau fionga, o fui mapuao la ene o se sui fonti, o sui whaopopo la uma.
Sui fau. O lea ua tuumuri ese ia fontik. Ai sui fau o leu wha ma vaenga tolo i sa iai. Tolu a sui sa iai o lea la ua abe sui fau to lua. Funi puao ma ape. Ia whaatasi e mal te fono lo tu mo pel te fono le whiunga anon. O lea e whaiu le whaiu le so. Ape tauna o atu le vai so fau tō lau tātou komisina fau. O iu iei sa i linga tātou komiti. Ia mwhaasolo i fo i lea tūlanga o le tātou leo. Ia o lo whaatino pel ngā luenga le whiunga le komisina langolango. Malim tā ngā luenga le neitei. A wha utosi si le atu ngā luenga te le whaasolo. Ia ko kere fifi ko karango mai whalau wasai. Le am si siri mai. O te iloa, o lea e nongo mai ma e sila fia ina tūranga lea. Ia, ai me sei foi. Tūranga foi lolo le tātou no whaatasi e mai whamasino. O a wakui kai, ia, e se iwanga nā, ua whaamaunia, so tūranga fono. Ia, te amai foi se whaatanga nā whamasino. Ia, sa foi mai tō pisi komisina le tūma. Ia, ai whaari mai ai e awhamasanga e tāwea ngai whaari mo sanga le mua le tunu. Fiona la sau tō wha i e tūlanga lea. Ia, o le mea usau no i e komisina e tarwhea ngai. Ia la lau kalala whai aku. E pei whai oa. Na charge lo au, i roa umalolangi a ko oa. O la le mea o la le whai loa i la ko wa charge. O whea vase eile lainga o kangaka wa charge o na i loa le. A fa pela se longa e charge o whalau wasaina na whasa lea musu whasala lau. A fa whea uni leu taitai o le malo ngā charge au i loa laulangi a ko le mingu ke murimuti. Pule leo lato ngā luenga. A elo nei tūtāua mo lo langona o le tūtāua. O le awala ia alert le tunu. Ia i loa le tunu i la tau nei e whaia le mea leanga le nei. O le su e tupe i le tunu. E va tupe la upu mamafa le nei. O le tango fia o le tangata o le whalau whasaina o lana le nā ia te tau. A le mele o tupu. O su e tupe tangata i le olo le tunu. And that's the most serious matter we ever face now. O su e tupe i la tau le olo whanau, ma olo tangata. Whai pisinisi e. Whaatau la tau tā vale, whau la tau whale. Whau me ese. Ai loka tala whenga in me, o se soli tū la whono me tau tia le mele. Ia, e peila ona sa unua le mele na. Wa o ngā le mele o le whaasara lau ata, e lei e masesi e tau le vale le mele. A wafo, le la alu mo nei lunga o lona inga o lona ingoa, o lona suafa mo lona nuu. O na alo lea, o le whai te tenga ma le fsoso ani mai le na, a le pule mamaru ari imwhai pule ma ua o tele i tu malo o mai. E li poti mai lan mele o tupu. O isi atangate te le ilo le wali, anga le evakua i rungaka e le ilo, o le ko ke afili eita makangaka o le, whenga ima le mea. It's a protection, alert, and a safety valve for everyone. Ina ia mauti noai, ia e loa le o lo iau talani. Ma ia loa foi le pui puinga, wai, tau te le loa lau vai. A le mea ia pe ono fai atu. O le manta upure nei. Sa tau na fai se furu duas furu tau sanga taruai. A la mea leu tato vavai. Kau kia fale o kangaka. Kau kia ka vale feo ai. Kau kia lifestyle a kangaka. Ai sau mai fetu pei. Sau mai le tunu. Sau mai alo ma whanau ma le mele tupu o matua. Ele ai, na uto i titi fitus furu lau tai ta whai ngata. O ai la tu utala loa o mai pule whaasala lau. O le mea sa ona, ua fuli le au truck tila sine. O le fwoi no mai tau e tele wha maumonga i wa mai. O la le nu mela o le au taxi e a fia le kiliva ina. Ia mo le no fauta fo e lau fai taxi uma. O nu mela i wa mai, ele ai ama sesi e tau mo alo.
ana o fo ye fo nga tato malo wa a fai ole awala le fa nga ta vale la iti ki ri vai le me ya no fo uta le tanga tel te mi mo wal pa me fo ta puni le taxi ta puni im taxi stand puinga na ta un fai mele fa nga ele wali ia ave ta vale la iti o e ki ri va me fa pe ere fai le to ta mo alo malo no to inga mela nei la nga ia fa nga se ana foi na fai le malo tu lango ta vale la pasese so ni mo le tinga no aina tu lo la vai la to lo fa ma oni fai pela to tuti a le tele o like sene nampa si wa mai o le li potia mai ia o ile pe o malo sina mafuli e fa mata vale la itfe o e kiri vai me o na se la patainga o le fa solo la var nga le muni nei mai sala fai fa no tel sfuru montup a fieta mai ta ito torto fa ai maua mai sa va ile isa ai murmuri nei ile se me fo 11 fai ya o ile fai o ita fia o i a matan pui fai el malo le wanga ine yel tanga le ngole le a matan tato bo fai nga le ngala ve i multa to tunu ya mori le ngang fa tele tato o fa sala la ne ko tu la laso a foi ta ingon de yaso mal fa mo fa tai tato tu fero nito san fo fia vai atu ya auto tu mai mi si auto sa tato filo sa fai meita o mai pe ni tato fa sana i neima tato tele no tato fa so fo nito sanga fo me uma e mori le ngang fa tele lo to wa mai tala mai ao e se foi tapo e mai se tato tunu i moto malawa ta fa fio langi no mai tau mai fa tai tere sa moa le wa tato wa mater nei tau sang fo le lofa malanga le leo le tua ia tato tapo ia faiva mga luenga le nei tau sanga las farele la fa si sila lo ia tuai le awala fa il tato investment le valele ta sinam ta upusa pasia nel cabinet ole awala ete shareholder tato valele male awala tsa wila te nga tu petonu tato yutos ia la tal tato por kalame na pa to teli mai tu tuila la ngo vavel tember va ai manu teleina la fa sa sa mo nei tu la laso ma to wa lo fa telatu manu ia fu fa ngol fa ngol nei ba aso ai mai se ta malama bo mo fa so foi mai manu ia Eva mai pe i de radio kasi lima i kolu amo. Ngati le sunga